ada suami tidak tegaan sama istrinya. Betul Pak? Dengan terpaksa lah bolakay na sabah. Dena tega mite benena saldo ko rekening ede to gaga. Terpaksa lah bolakay bola ibalu. Tanah ibalu. Alhamdulillah berhasil benena menre tanah marajewe lisu tanah mapacing. Mapaci bola ibalu, mapaci tanah ibalu. Napi tu kong kaji ko lisui mon ritangkan ni songkok na pamagay pusin ni jamaah ayat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebo. Habe aja mo bako ye songkok mo korebo ko boleh tanah marajai. Hama etamu mata aja 40 tahun. Napa kalau joka mututu mana limamu jadi kostanga putena jilbamu kasimu wo ko bono jok